aha tugiye kugaruka kuri byinshi byavuzwe ku mugabo witwa Osama bin Laden wigeze kuba umwe mu bahagarariye umuryango w'iterabwoba witwa Al-Qaeda w'abayisilamu. Uyu muryango watangiriye mu gihugu bita Afghanistan, aho abayisilamu bishize hamwe mu gutera ubwoba igihugu cy'Amerika aricyo bita USA, bagendeye ku muyobozi bitaga Donald Trump, aho yarayoboye Amerika hakimara kuvaho Barack Obama wabaye umuperezida wa mbere w'umwirabura wayoboye igihugu cy'Amerika. Aha Osama bin Laden yayoboye Al-Qaeda guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda kugeza muri 2005 ubwo yicwaga mu gihugu cyitwa Kazakhstan cyari kiyobowe n'umwe bita Saddam Hussein. Saddam Hussein nawe yaje kurugenderamo, aho Osama bin Laden yaje gutera ubwoba igihugu cy'Amerika, agahiruka imiturirwa irenga 15 n'abantu 8 bagapfiramo aho muri New York. Imiturirwa igera mu igihumbi yaje kugwa bitewe n'indege zari zaje guhanurwa, ariko ibyo byose byaje kugaruka kuri Amerika, aho Osama bin Laden bamusanze muri Kazakhstan, aho Saddam Hussein yaramwishe birangira bamwishe rw'agashinyaguro. Nibwo na Saddam Hussein yaje gupfa, aribwo yabaje kwandikwa mu bitabo byinshi cyane. Naho dushoreje ikiganiro, naho ubutaha.